Kukodwa lokuthi ke umfowenu uyinkabi ubulala abantu. So ngoba usaphila yena umfowenu uyaba control abantu abampokelayo. Angafa yena labantu bayingenela la ekhaya. Sesinespoki. Bakhala abantu makuthiwa kunespoki efuna ukuxoxa ukuthi sibuyaphi isipoki. Kodwa banalo ulwazi lokuthi la ekhaya usibanibani unquma beqhoba kakhulu. Nje bengasekho usho ukuthi labantu ababulala basihlupha la ekhaya. Antu uyabona no ukade ethakatha futhi ebulala abantu ngokuthakatha. So ama revenge onke eza la ekhaya manithinta impepho lama revenge ayangena. Sengathi manje inyanga le efika manje ezolapha la ekhaya manje ayikwazi ukusebenza. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo ngomafofuke njengete ngabani isambane esamba unkosi angalala maqedola labo fukazane kunogwathi izikhudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa ngetsela ngiyabingelela le inethezeka TV gama lohlelo phila kanjani sikuthi R-Lukhele 27 kunjalo dokotela sesiphinde yabonana iphinde yanqomana asibingelele. Awu siyabingelela kunjani Mzothule Shembe nababukeli beNethezeka TV. Uhlelo olukhulu kakhulu. Olunomkhovu oyishasa ngisela. Makuthi uyazipha umkhovu kulungile muzipha. Kodwa manje ushasa ngisela. Sibingelele kakhulu kubalandeli nabathandi bohlelo lwethu lwesintu nokuhlaziya ukuthi abantu bangasinda kanjani bangayiphephisa kanjani. Ngoba khona vele uthola ukuthi sebedinga indlela yesixwayiso sokuthi bangaphepha kanjani endimeni yokuthakatheka nokubambezeleka empilweni. Dokotela sake sakhuluma kakhulu ngomdliwa into ehlezi vele emzeni eminingi. Umdliwa into othola ukuthi uthi uyayilapha nomkhulu bathi bayilapha nobaba bathi bayilapha into ekhona nawe uyakwazi lokho ngoba wachaza ekuthenini ukuthi nakini umdliwa ukhona nawe kukhona indlela owenza ngayo. Kukhona into esihlupha abantu kakhulukazi abantu besifazane nawo amadoda akhona ahlushwa yiyona amanye ezegule emakhanda kuthiwa hayi uyagula noma unofufunyane kanti bahlushwa yisizwe. Ake singene kuzona izizwe. Before Mzothule la kuNethezeka TV sichaze ngezizwe ukuthi izizwe zinhle makwenziwani zingozi makwenziwani sizama ukuthi kuleyo mdliwa leyo mdliwa abantu bacabanga ukuthi mina ngikhandela abantu umdliwa angikhandela abantu umdliwa ngibekise exwayiso sokuthi into nento masiyenza nawe masithi lento lena isinkwa sakho nezingane zakho nesizukulwane sakho masithi hlebela oyedwa noma babili abazowazi imfihlo ophakanyiswe ngayo. Number 2 bese sithi kulabo abasola ukuthi oyise babo babe nezinto ezithile abayobhula bayofuna ukuthi intoni le yayikhona bayenzela usiko lwayo ukuze kulunge ngoba phela umdliwa nje masikhuluma iqiniso zingakhona izindlu ezingorawundi zakomalume bakho nakoyihlo izindlu zakwagogo kanjalo kodwa umdliwa phela uyakhela indlu lokho kufanele ukuthi abantu bakwazi and uyembatha uyagcoka uyawenzela futhi into eyiningi into eyiningi ngakithi nangapha koMpumalanga kukhona nje indlu esuke ikhandiwe ngasesangweni ethile kube nengubo emavukuvuku kube khona ingubo yengwenze kuhlukahlukene kakhulu but ngeke size sichaze kakhulu ngoba phela izinyanga zithwasa ngendlela engafani abantu bathwasiswe umsebenzi ngendlela ehlukile so kodwa nje ngizama ukuthi kubalandeli nakubabukeli bazi ukuthi makuthi kini kunento esele isingumdliwa hayi ngoba abantu basuke belande umdliwa la ekhaya awulandwa umdliwa la ekhaya uyumdliwa ngenxa yokuthi ayisagcinele usiko layo oliqondene nayo umnikazi akasekho so uma umnikazi angasekho le ndisi ngumdliwa seyidla konke okwayo eyayikusebenzele njengoba sasibekisa ukuthi kwakukhona abantu bangaphandle babekade ebelusa inkomo beholela inkomo njalo ngonyaka manje lento yenkomo ngonyaka ibidala ukuthi
umuntu mase ndlulile emhlabeni bese kucaca ukuthi lo muntu uyabuya ubulala imfuyo ngoba efuna imfuyo yakhe ayiphiwa la ekhaya abulawe lo muntu kukodwa lokuthi ke umfowenu uyinkabi ubulala abantu so ngoba usaphila yena umfowenu uyaba control abantu abampokelayo angafa yena labantu bayingenela la ekhaya sesinespoki bakhala abantu makuthiwa kunespoki esifuna ukuxoxa ukuthi sibuyaphi isipoki kodwa banalwazi lokuthi la ekhaya usibanibani beqhoba kakhulu nje bengasekho usho ukuthi labantu ababulala basihlupha la ekhaya antu uyabona no ukade thakatha futhi ebulala abantu ngokuthakatha so ama revenge onke eza la ekhaya manithinta impepho lama revenge ayangena sengathi manje inyanga le efika manje ezolapha la ekhaya manje ayikwazi ukusebenza so kubalekile ukuthi uma ufika uzolapha abantu uqala uyicheck izinto ezinjalo ukuthi gogo la ekhaya akazeni ahamba nomkhulu wa ekhaya akazeni ahamba and kuyenzeka uthola ukuthi ke ugogo bamhlwitha somewhere ngoba nobaba bethu nje teenagers sizalwe sithenjini sesibadala sesiyazi ukuthi hayi umama othile watholakala endaweni ethile umama othile wahlwithwa endaweni ethile kuyenzeka uthola ukuthi umakoti ufika la ekhaya uzogana useke wanomntwana phambili uthola ukuthi bengahlukanile nobaba waloyo mntwana kwasho ukuthi ubaba wethu uyigagu unodlame wagadla ngezizwe njengoba sazongena enkulumeni yesizwe wahlwitha uma wamfaka ngaphakathi silama nje umuntu umama amthola ngaphandle sesisonke la ekhaya ubaba wamqhwaga sesinensila ke thine ukuthi ke masifuna ukuganwa kufuna sihambe kulolu khondolo lukababa lokuthi umfazi la ekhaya ungena ngekhubalo uyahlwitha umfazi la ekhaya awutholi nje umuntu cekelele kungabi nokukhuluma so izimo enjalo ke so ngizama ukuveza ukuthi kuleya nkulumo yokuqala esasiyikhuluma abangathi abantu kwalikhele kulanda umdliwa awulandwa la ekhaya mina ngifuna umuntu oxakekile uthi la ekhaya kwakuneyigubhu la ekhaya kwakunelwane la ekhaya ubaba wayinento esingayazi kodwa sasingalambi sasicebece kodwa kwahamba yena kwasala kunenkinga woza kuzobheka leyo nto esuke inlimaza isingumdliwa ngoba seyidla into zayo ngoba yona ayisadli leligama ethi umdliwa kufuna ukuthi siqonde lapho seyikudla lento ngoba uyayikoloda ayisathola into zayo kodwa yona iyaphusha kuwe so manje ngoba ayisakuthola kwayo seyidla wena uyicacise kahle dokotela yazi ngoba into engithinte kakhulu ukuthi hayi ukuthi kulandwa umdliwa uzakhekela wona engasekho umuntu ocontrola leso simo noma owaziyo ngaye ingakho kufanele ehlebele abathile noma othile ozokwazi ukuqhubeka nalowo msebenzi singena la izizwe nazo ziyakhuluma izizwe nazo zidla ongokwazi mhlawumbe kwabanye abantu kuya ngokuthi izizwe zakheke kanjani ake sihlukanise izizwe lokele njengodokotela ake singene kwizizwe ke zihlukanise izizwe ngoba uke waqalekisa ukuthiwa baba bayakwazi ukuthi begwamande ngezizwe beze bethatha unkosikazi okokuqala lokho bemhlwethe endodeni sezilapho kwizizwe zihlukanise igaba zazo izizwe ezoqala ngokwazi kwami lendlela engikhuliswe ngayo kukhona izizwe ezakhiwa ngenyoni kuphela kukhona izizwe ezakhiwa ngezinyoka zodwa bese kuba khona izizwe ezakhiwa pheqelezi neinhlabathi zamathuna isibindi sokuqala leso isibindi sesibili ukuthi kube khona ithambo elitholakala lomuntu bese kuthi isibindi sokugcina ukuthi makuthiwa wena nje wazalwa imbethe noma ulolu hlobo lolu labantu abamhlophe okuthiwa isiphiwo bathi yini kodwa ngelanguage engabo peace bake baboshwa abantu kuchazwa le ndaba ukuthi labantu okuthiwa isiphiwo uyangcwatshwa umuntu kuthiwa baphila bathini isimo sealbinism so kunesilakupane ke sikhona ke kulezi nyanga lezi ezenza izinto ezithe xaxa bese kuthiwa hayi kuduka umuntu onjalo bese kuyokhandwa izinto ezithile ngizama ukuthi izizwe hayi ngoba saba ukutshela abantu kodwa sihlonipha
imindeni yethu sihlonipha nabantu abakholelwa kuthina bangasifundi kabi kodwa sizama ukuveza ukuthi lento yezizwe inezigaba khona izizwe nje eziphele inyonini khona izizwe eziphela ekutheni ngihlanganisa ikhanda lemamba emnyama nebo nehlaza ngahlanganisa imfezi ngoba ithi amathi so ngizama ukuveza ukuthi izizwe ziyavuswa ziyaphakanyiswa kwenzeka into eningi ngezizwe ngizama ukuveza ukuthi izizwe kuyashela ukuthi izizwe pure noma izizwe ehamba nezinhlabathi zamathuna njalo njalo igaba zonke njengoba sisike saveza ukuthi ke izizwe ziyahlukana ukuthi umoya wezinyoni noma umoya wezinyoka ngoba kenzeka umuntu aphuphe inyoka kanti sekungena izizwe ayithunyeliwe omunye angahlanya megoloza ebizwa ngoba phela esikhafulweni nje makuthiwa umfazi wambili ukhafulwa ngezizwe yebo ke makuthiwa futhi sikhandela umshado sikhandela ngezizwe so manje ke noma uzokhishwa esokeni ukhishwa ngezizwe kudala wawuhayiza uye kuloyo mfana wombiza ngegama yebo futhi wombiza usasuka la kwase sekwanda lento ukuthi abantu bayaboshwa ke mabenza njalo kwase sekusebenza ke ulimi lwemvu ukuthi ke athule akawuba kumsini ashaya isibibithwane ayofika esokeni lingamshelanga nje uyabona so sekusho ukuthi lento ezizwe ibuya kude ngenxa yokusabela isimo sanamhlanje sekuyaboshwana izizwe kodwa isekhona sizama ukuthi ke izizwe kungenzeka ukuthi uyifaka umuntu useshonile lo muntu umeshonile lezizwe zakhe ubizwa yizo zimdonsele entombini yakhe ayithandako ayikhafula ngazo lezi zizwe nansi ke lento edala ukuthi umuntu umebhujelwe umkhwenyana noma ebhujelwe yisoka noma ebhujelwe umuntu athandana naye sisho kanjalo bese kuthiwa utete kuwe ubafica sebenza lento ukuthi hayi hambe ethuneni lakho ufuka imali ekwasha kwacima kanti zizwe lezi ezibelethile baphose imbali nenqwadi athi uyamvalelisa abehlukane kumosha isikhathi yabona so lento yezizwe umoya izipoliyane ngoba khona umehluko phakathi kwesipoko nesipoliyane ipoliyane izona izizwe ngingakuvali dokotela nakho la kukhona abantu abathi ngahlukana noSibanibani noma wadlula emhlabeni kodwa uyafika kukhona othi uyafika ngqo kusuke kuyizona uthola ukuthi umbonile ngene kodwa ingqondo ithe ukuphazamiseka kancane ngenkathi efika mase evalelise ekseni sehamba ila ibuya khona ingqondo ukuthi athi nginoSibanibani kusuke kuyizizwe lezo izizwe lezo lelo dliso suke lenziwe ngezizwe ngoba phela idliso la ngempela vele izizwe kodwa kufuneka izizwe eziright ezingenayo inhlabathi yamathuna nethambo lomuntu yebo ke noma izizwe onika umuntu uma umenzela idliso ngezizwe ungadlaleli entweni enomuntu ngoba leyo nto leyo iyavuka phela mase kwenzeka umuntu wesifazane usebhujelwe umuntu wakhe noma behlukene esethi uyolala nomunye umuntu kwenye indawo vele ngene le ndoda ungene noma vele ophe noma mengophanga athi uyakhulelwa aqhuma miscarriage kwenzeka into eziningi izizwe ezimdlako zaziyidliso so manje ke asisho ukuthi abantu babe careful nabakhanda izizwe noma abangabali ukuthi bayinika obani izinyanga vele ziyasebenza ziyawudedela nje umuntu ngaphandle kwenkinga siqwayisa umuntu othi uqakekile uqakwe izizwe uthakeze la ekhaya ezolashwa lenkinga yezizwe ayigcini lapho ke izizwe ngisho usemarket udayisa ngezizwe ngisho imidlalo yamabhola yabo ngemathalent amaningi afuna izizwe ngoba nomshayi magoli izizwe zakhona zikhandwa ngenkonjane inhlola mvula inyoni le yebo le phithizelayo bese sithola ufishi kunofishi othile lapho olwandle lo mubamba uyaphunyuka kuze aphunyukele enethini so nomuntu othi ugoalkeeper isikhathini esiningi bakholelwa ukuthi kusetshenziswa inkawu isandla saka left ngoba noma inkawu umuntu uyiphosa ngetshe noma iyanqaka nemfene yenza njalo so lezi zinto lezi ziyakusebenzela for isikhathi esithile kunesikhathi esithile ufuna uyihlambule phinde uqale phansi ngoba manje kuyenzeka kuthiwa lo goalkeeper siyamgaranta simbone sesibhedela okwangampela ngaleyo nkawu lesikhathi live lapha khona kunesikhathi ukuthi iyazala kunesikhathi sokuthi iyakhula kunesikhathi sokuthi hayi isiyasweleka
so kufanele ukuthi bese kuyavuswa la emzimbeni wakho anti njengathi njengoba sisebenza ngobunyanga lapha ezibungeni zethu sibuye sidonse kwesinye isikhathi ubona hayi ufuna ukudla ongathi cinile noma singathi ukudla sithi mawufuna imali ingene esigodlweni ilapho uthatha amafutha enhlwathi ekseni ingakaphumi ilanga ushisa amafutha enhlwathi kuzongena umuntu ozothi umhlolela uzothi uready ukulashwa namhlanje awukhipha u10 noma u15 manje ngoba inhlwathi mayisigengile iyalala sekufuna manje lesitsha lesi oshise ngaso lenhlwathi ngoba isigwinyile siyavilapha silele ufuna ukhiphe lesitsha lesi oboshisa kuyo lento ukhiphele ngaphandle emanzini uchela umuzi soyabonga sofaka ke ezinye izidonzo kuzofika ababili bathathu abakhala ngekhanda ngesisu ufuna imbiza kodwa manje mawuloku ushise lenhlwathi la ayisilele ngoba ayiseyingenisile imali ezwakalayo ngoba kwayona inhlwathi imisigwinyile iyalala so nesigodlo ubona ngathi abantu abangeni kanti ushise amafutha enhlwathi akudonsela vele abafaka abantu kodwa manje mawuzongena u10 noma 15 ugcina lapho ngoba lento odonsa ngayo misidlili iyalala ngikuzwa kahle dokotela sawuhlobo lwezizwe lezo ngifuna kulezi zizwe ke ukucacise lezi zizwe ke eyithinta kakhulukazi abantu besifazane bona bakhala ngesizwe njalo phatha abantu besifazane ngisho esontweni bona bahayizayo anti manje izizwe njengoba izinsizwa ziyakhafula ziyabadlisa abantu phela itrick yokukhafula umuntu wesifazane ukuthi akucabange akukhumbule imizwa yakhe ikhethe wena bese thi ke please call I miss you so manje ngoba izizwe lezi ezimshisa zimphakamisela inkanuko mhlanje ehlukana lezizwe zilwa naye aziye kulwa naye noma wena umuntu wesilisa wenze lokho wasesomiyeka lo muntu usufuna omunye mhlawumbe uyiplayer vele udlala ngawo uyabona uyantanda hayi uthi usticke kuye lo muntu so manje umuntu akasaseviseki ngoba lezizwe zihleli kuyena makuvuka imizwa kuyena zifuna ukuthi aye kulomuntu walezi zizwe or ufile or sebehlukene lo wesifazane manje ugcina angasenayo imizwa yalo asamtholile ngaleso sikhathi mhlambe i-ex leseyahamba kanti yona isebenzisa izizwe so thola umuntu wesifazane ufikile emshadweni ekamelweni akujabuleki ngenxa yokuthi kunezizwe ezafaka omunye umuntu imizwa ifuna lo wamuntu ayifuni lo la endlini so manje ke thina sicala lapho kulapho umuntu wesifazane simcishe izizwe ayifakwa zazi isikhafulo ngoba kunomuntu wayefuna uthando ngaleso sikhathi kanti umuntu ondlulayo kwasho ukuthi usethubeni ukuthi imali ikhona yakhendle uyayithola izizwe nazo ke inyanga yiko kahle hle imibuzo ke kuthiwe njengoba ufuna ukukhafula umuntu wesifazane uthi ukudubile ukublockile washa kwacima inhloso yakhe yini umuntu wakho noma ingoduso or kwenzakalani uthi hayi intombi hayi indoda makuyintombi kulungile awugquma palace woza la uthola into yokugquma uyiclean ngoba suke safunda ukuthi kahle hle lengane abantu njengoba ufuna ukuthi ikhafule thina siyazi ukuthi izizwe sikhafula ngazo siyazi lento ukuthi iyingozi wafa kuhlukana noma ke wathola umuntu wesifazane noma waphakamisa umuntu wesifazane ekubalekela nezizwe ufuna uyifeze lenkonzo tote ethunene noma usufile lezizwe ziyaqhubeka ihlale kulomuntu so stop ekuthenini ke sifuna ukuthi ke sicishe izizwe kumuntu wesifazane onjalo nakumuntu wesilisa onjalo kuyenzeka umuntu wesilisa amthola umuntu wesifazane sebeshadile uthola ukuthi manje uhlabuyela kwi-ex thizeni kanti leya ex yamshaya ngesizwe ukhathala imizwa ngalapha kanti udonswa izizwe ezingale yazi bengifuna ukuya lapho dokotela ngoba osoyifaka nje ekutheni ukuthi kukhona abantu besilisa othola ukuthi una umuntu ohleli naye endlini ukhala ngokuthi hayi ngisho imbiza ayisebenzi kahle uthi kodwa into emcakayo meke waphumela ngaphandle ngifuna yokuqala leyo mangike ngaphumela ngaphandle kukhona okwenzakalayo noma mangishaya nje ngiyidlulela kodwa ekhaya impela mina nomama asizwani 2 angiphefumi mase kuba khona le eyesibili ethi umuntu kukhona umuntu ngiyamuzwa usibani impela
inkinga indlela ayiphatha noma indlela yena engimthole ngakhona ngiyamuzwa but inkinga ngicabanga umama wabantwana uyena engimsondeza ekhaya kodwa inkinga angimuzwa umama wabantwana kuvele kube dumu nabantu besifazane bayasho ukuthi sengenzelani ubaba wekhaya imizwa ayikho ayisebenzi imizwa ngiyengenzela yena ngijabulisa yena kodwa mabe mganga ngaphandle iyaphakama imizwa la igangwa khona ngaphandle umama wasekhaya ngabe ihlobo lezizwe noma izizwe ezisendodeni ezenza ukuthi lo mama wala ekhaya ngingamuzwa mephuma ngaphandle uthola ukuthi uyezwakala noma inhloboni yezizwe le uma uhlukanisa esendodeni nakumuntu wesifazane. Angithi manje inkinga enkulu phela ebunyangeni kune language yakhona yokufihlela umphakathi ukuthi sikhuluma ngani. Yebo. Masithi isibambelelo. Yeah. Manje isibambelelo why masenziwa sidinga izinsila zakho. Okusho ukuthi ke masenzela abalandeli bethu kuze bangadideki. Yeah. Njoba isibambelelo sidinga uthatha inkwethu yolimi ngaphansi kolimi kona so izizwe lezi nokucaba lelo la ngemuva uthatha igazi lakhona uthathe legazi lasenhliziyweni izizwe lezi njoba ifuna igazi lakho izizwe lezi kodwa ngoba phela umphakathi awuthuswa umphakathi akufuneka ukuthi siwenze wesabe kufuna izinyanga zasemandulo zabeka igama elihloniphele ukuthi isibambelelo kuthi ihlobo lulu isibambelelo kodwa manje ubuka ukuthi instruction to use this kufuna ukhipha igazi lakho enhliziyweni ovalweni nasemahlombe ukhipha inkwethu yolimi nekona lo muntu kufanele ezwe ngawe njengoba khitsha igona makukhulume wena kezwakala ubabhlungu mawuthi wena uthi uphatheka kabi ngento yokuthi so manje kusho ukuthi akuwona umuntu wodwa lo kusetshenziswe izizwe zivuswe ngawe zifuna negazi lakho mawena fanele ukuthi uyisebenzise okusho ukuthi ufungisa ngawe lo muntu uwena lokho kufiswa wena uyakwenza yena so sengisho ukuthi ke izizwe ayifani namabutho ayifani namajaji ayifani futhi namanyazangoma izizwe yona into eyazwa ukuthi hayizisabantu kanti izizwe sinabo ubuhle ngoba eqaleni sishilo ukuthi kunezigaba zokuthi inyamazane umuntu owakhiwe ngazo and kwakhiwa lezi zizwe akukho indawo khona kunethuna khona noma kunethambo noma kunegazi lomuntu njengoba ekugcineni liyafuneka igazi lakho uzowenza amadliso noma ikhafulo noma umchamo wakho ucala wasekuseni ziningi indlela abaye bakhafula ngolwandle kodwa izizwe ukukhafulwa ngazo endimeni yothando nasentweni empumelelo nakumathalente amaningi kusetshenziswa izizwe kakhulu ukuthi izinto yisheshe iphumelele ngoba izizwe ziyasheshisa kakhulu ibutho lingene ezintweni zezimpi nasenhlanhleni khona ama interview akhona esake sachaza kuwo yiko ngike ukuthi abantu babongena emapagini wami bangilalele ukuthi ngithini kodwa nami phela angivezi izimfihlo kuze kweqe ngoba sinemndeni sinabantu esibathwasisile sinabantu futhi esathwasa kubona isikhwama kunezinto ezizothi mase siyibeka obala kakhulu bese bekhaya so ngene ucingo kuthiwa wemfana manje phela iyona ndlela esimise ngayo imizi yethu nomsebenzi leyo umsuku uyikhuluma musukutshela izwe lokho ungabukhohlwa ubunyanga abantu ufuna bazi ukuthi masikhuluma asikhohlwa ubunyanga buthi imfihlo yebo ke so ngoba nawe nje ubuzolashwa kumina ngeke uvume ngikushuthe ngi-expose ukuthi ukhendla kini ngoba izitha zakho awufuni zazi ukuthi usinda kumina so nathi njengoba sisebenza sineyimfihlo eziningi kakhulu kodwa ukubeka abantu esithombeni ukuthi bazi ukuthi hayi yabona uphawu elithile lichaza ukuthi siqwayisa umphakathi ukuthi into ethile it's not normal shesha uye kubantu abasizako akusekho normal mase kunjalo khona into ekhona uze kuthina sizohlola sikusiza. Okay dokotela nakhula efana singena khona ngoba sesikhulumile umuntu uyacacela ukuthi uphethwe yini ekhaya uyazi ukuthi vele umunye unesizwe akekho umuntu ongaba nesizwe engazi ukuqala lokho ngoba into ekuyena futhi iyamphupisa nezinto eziningi into vele emcontrolayo sengifuna ukuya la ekutheleni ukuthi ake singene kubuhle besizwe naba abantu banamabhizinisi abanye badlala imidlalo ethile abanye bazama impilo ngempilo ngendlela ezithile ake singene bayaphanta abantu emhlabeni ake singene
akwazibona ngifuna singene lapho ekutheni ukuthi izizwe kubona uyakhona yini ukuyisebenzisa uma eyisebenzisa leyo muntu akukho yini la engadala khona umngozi noma kukhona indlela yokuthi zigcine zingayidala ingozi esikhathini esizayo noma esengekho emhlabeni. Izizwe mase ungasekho emhlabeni izizwe ngeke zize zidala ingozi kuwena ohambile. Zosala iziyinkinga kumuntu obumkhafule ngezizwe noma wabethelwa ngezizwe umakoti kanjani noma mhlawumbe umkhonyana ubhujelwe unkosikazi kanti unkosikazi wemdlise ngezizwe lezizwe izona ke izolo kuyibhizi ayisaganwa le ndoda bese kuthiwa indoda ayisaganwa ibelethwe umkayo umkayo kanjani ngoba phela namgqiba nambona wabhoma lo muntu wahamba sekufanele ngabe uyithongo lethi inhlanhla so into esuke ilwa izizwe so sekufuna phalaze igazi lalo yamuntu ngoba manje lo muntu wamdlisa wathatha insila zakhe wadlisa lo mkhwenyana uyadlula emhlabeni kuvuka igazi inkwethu ikona khona yonke lento leyo so sesho ukuthi singagcini lapho kakhulu izizwe ayigcini lapho izizwe enhlanhleni zikhona izizwe ngisho ekubhuleni njengoba sibhula zikhona izizwe nje ziyakwenza okuningi okuhle ushiyana ukuthi wena uyikhandele ini izizwe zenze into eziningi ngisho izizwe nje mayibhenyiwe zashiswa kwachelwa ngazo ufika la ekhaya uzobhula uzolimala zokubhulela into enzima kakhulu ngoba izizwe ziyakhuluma ngoba la kumuntu nje labafundisi abasindisiwe nabenza le fire yabo izizwe ziyakhuluma zikutshela wena mfundisi ukuthi simtshela ukheshi kwayiyena uthe wena mfana kaSpanibani ungasithathi kancane sibadala kunawe izizwe ziyakhuluma ziyiphethe ipower izizwe ngeke ngibone la ekutheni ngiyangibona wedokotela ngiyangibona ngoba izizwe ziyakwazi ukuphendula uthola ukuthi umfundisi akasafuni ukuthi eqhubeke nokuthandazela lowo muntu ethi hayi lo muntu umenze nokuthi ngizobhekana naye ngasese ngizomkhulekela one on one udinga one on one ake sibheke lo ngoba izizwe ziyakwazi ukuthi zimjoqise lo mase vele ekhiphe nje izwi libe loda masiyabona ukuthi hayi incane wayithatha endaweni ethile wonakele wena zithi nokuthi zikhipha amahlazi izizwe zikahle ekubhuleni izizwe zikhona la ekhaya wona umsebenzi ekulapheni wena Shembe into engiyithanda kakhulu ukubhula njengoba nje mhlawumbe abantu baqala ukubona umyeko kimi bayazi abefika la ekhaya ufaka amakuthiwa bezele umhlahlo noma bazofemba ukuthi ke kufenjwa kanjani la ekhaya noma umhlahlo uzoshaya kanjani la ekhaya bayazi abeza la ekhaya isimo lesengiyithanda ukuthi kube umuntu owasizakala la ekhaya ngalo lo hlobo ayalelo omunye la ku media platform angifuni ukuthi bangazele lokho nginabantu nje abaspecially abezele lokho nabantu ukuthola bakhuliswa la ekhaya ngomsebenzi baphuma benawo umiyeko wala ekhaya ngoba phela thina siphuma enyakatho manje umuntu angasifuni ubuhlalo nani nento eziningi kodwa nje umiyeko lo ukuhlonipha ogogo abathile lamzimbeni bomhlahlo ngoba kuphela la ekhaya siyalikhipha igama siyasikhipha futhi isibongo asisho sinuka abantu singaze sibizwe lemaphoyisa cha kodwa nje la ekhaya imfihlo sibeka obala kodwa imfihlo kuziphume lo miyeko usuku khona lenduku isuku ikhona nokunye kodwa ke angigida ngisona isangoma lokho kufuna kube clear kubantu bengifuna ukuya lapho wedwa kufuna kube clear kubantu ngumthandazi ngiyinyanga ngineyinhlolo zami inhlolo engishaya ekhaya ehlukile bayazi balashola ekhaya angichithi mina inhlolo zala ekhaya ngishayela nje kimi nolimi engilikhuluma la abalashola ekhaya bayalwazi ukuthi ulimi abangaluzwa ngiqhamuka kubona sengibachazela sengihlola ngesizulu kubona so inzalo yami ngelinye ilanga yokwengichaza ukuthi kahle ugogo nomkhulu badabukaphi kuphi nakuphi kukodwa kwaseSwazini kodwa thina la sinendlela yethu number 2 Mr Shembe ungangizwa kapi la eNatali amaziyona akhona nezangoma zikhona kodwa uShembe nje ubona uShembe ziyamkholwa phakathi nendawo so thina ke eSwazini sine Jericho ngiyakhumbula so manje ke iJericho nathi sinendlela yokuthi iyasiza somewhere somehow so leyo nto ingabadidi abantu ukuthi ulikhele usayoni kufuna ngabe ugqoka white no green blue kodwa uhlafaka ingubo ezibomvu bangabuki isangoma amabuka lezo ingubo lezo zibukele lengilozi yaseJericho ngoba nathi uyena umuntu ocishe afane noShembe ngakithi so angimfuni umuntu ozongiphenya ubumina ngifuna umuntu ofuna usizo lwami aphume kimi
ngizwa kahle Yes, sir. ima-ke wedokotela bengisazongena la kakhulukazi kweminyaka ngoba siyazi ukuthi uyinyakatho uma uyinyakatho silindele abantu abaningi balindela le mithi ekuthiwa imbiwe egcekeni okokuqala bathi umuthi kithi umbiwe egcekeni kwamuthi umbiwe egcekeni ngifuna ukuya lapho ekuthenini ukuthi lento ihambe ekuthenini ukuthi ukwazi ukuhlanganisa inhlaka zabantu abahlukahlukene. 2 ngoba uthi uhlonipha ogogo. 3 isikhwama sikhona kini sake sayikhuluma lento ukuthi sikhona isikhwama sikamkhulu ekhaya egcekeni omama ekhaya nikhule ngomthandazo naphila ngomthandazo qala ingelosi yokuqala yokwehlisa umoya kwaba ingelosi yomthandazo edonsa lesisiyoni. Sengifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi dokotela ukucacisela abantu ekutheni ukuthi usebenza nazi izinto sesiyichazile kakhulukazi zokwelapha nezizwe nokujula kwazo kodwa egcineni ake sicacisela abantu ekuthenini ukuthi udokotela Lukhele abaqalayo futhi na ukumbona namhlanje abanye ade bakwazi udokotela Lukhele ulapha ngani nani isikhwama ngoba sikhona isikhwama kuyazi ukusinani nomdliwa wawuchaza ukuthi nawe wenze njani ukuze uqhubekele phambili. Ake singene lapho njengamanje. Umdliwa walungiswa umkhulu walungiswa obaba nathi safundiswa ukuthi idlozi elithile naba bo round bakhona lowa round lowa njoba lapha ekhaya ibiye yenza imisebenzi yalomdliwa sinamasizini vele siwaziyo ukuthi hayi kufuna kunyakaziswe kule yandoda kuye kuthiwe hayi le yandoda indlu yendoda ethile iyagcoka yenzelwe izinto ngendlela efanele kuze lo muntu angahluphi ngoba bazama kakhulu kumxosha bazama kakhulu kumvala benzani omkhulu kwasho ukuthi vele into abayaziyo nobaba kwasho ukuthi nabo bayithola into komkhulu nathi sayithola ngobaba bethu ukuthi hayi bafana umkhulu belapha benza kanje lendlu le anisibizi sibongo sakwaLukhele sakwabani nakabani la ikwaSpanbani la kwenzela uSpanbani so lesimo lesisumdliwa owahlupha la ekhaya so walungiseka ngalendlela lokhu mambo izinto ephambana nibowazi ukuthi sekubhimba ngala kuphemba khona kuliyana so siyaphuma lapho so mina ekusebenzeni kwami ngiyahlola ngiyelapha siyafemba la ekhaya. Number 2 umhlahlo la ekhaya siyawushaya and abantu angixabani nozakwethu basuke benze ngathi umhlahlo into okufanele kuthiwe iyadura kanti umuntu uhlule ukusho ukuthi kuyamhlula ukushaya umhlahlo bese babeka imali baphezulu khona ezobaleka lo muntu ngoba ubuka le mali yinkulumo hayi mina nje imali la ekhaya ngihlola ngayo njoba nje kodwa ngoba vele imali engekho 300 ukuhlola la ekhaya ngihlale ngisho inkulu zokuxhumana imali la ekhaya esingakwazi ukuyisho imali yokulapha umuntu siyisho imali yokulapha umuntu ayishiwo leyo mali la ekhaya kodwa yokuhlola u300 yokuhlola online ocingweni u500 ngithatha ke leka online ngifaka emhlahlweni u500 umhlahlo la ekhaya yebo angifuni udura umhlahlo ngoba ngifuna ukuthi ubaleke uze la sizoshaya umhlahlo okusho ukuthi ulahlekelwe izinkomo unenkinga ongayazi ukuthi lento idalwa yini umhlahla loyo umhlahlo ukahlehle ukuthi uhlezuzwa kuthiwa manje kukhonde esolisayo maso semhlahlweni usuku ungezelanga ukuthi kuthiwe yini esolisayo suke sesikufanele sithi uShembe noSpanbani bahlangene ngawo benza ukuthi nje imoto yakhe yaduka yadayiswa yibona uthi wena hawu ngiyamangala ufakazi balokho ulahlekelwe imoto lokwadlula inyanga embili uShembe wakumema emshadweni washadela kwakuyimali yokudayiswa kwemoto babeyintshontshe kuwena uthi usamangele ukuthi mina ufakazi walokho ingani ubani wakubuza ukuthi umjwayela kanjani lo muntu ohamba naye ngathi ngiyachaza wathi lo mgolo wakho kufuna ubuye umbheke ubani uSpanbani bese uthi owakubuza ikhulume ukuthi sesikhipha ubufakazi umhlahlo so angwesabi ke mina la egcekeni umhlahlo ukhona kodwa ungangizeli ngokuzongitesta ungangizeli futhi ngoba uphethe nanesibhamu ngoba ufuna mangikhipha amacini sathile uphume uyodubula umuntu ngoba nginemikhuba eminingi mina mangizohlolela umuntu abantu bake bangene bagcwala indlu la ekhaya bezohlola balatha amakhandlela ngiphume ngifike ngeqi icathulo zobula ngaphandle noma ngiphambana izicathulo zabo sengivala umnyango la ngithatha icathulo ngiyiroundise lendlu le
ezinye ngibhekise phansi nemotweni elifika ngayo ngasuke ngishila endlini ithwasa libe sanibhulela ngibe koyichela imoto yena angimfuni into ongichanisako isiphiwo sami sangampela umuntu othi mezohlola ehluphekile bese kuchamuka nomuntu oneyinhloso zakhe loyo kuyenzeka mefika ngimhlubukele ahlolelwe yithwasa azajike esandleni sethwasa ngoba abantu kufuna baqonde lokushembe ukuthi asuchance lo msebenzi yebo umuntu yesuka kuthi athuze kimi athi engena nje kubhalwe lenhloso yobubi aqhamuka nayo kufuna bakwazi lokho nangelinye ilanga ngiyophinde ngikusho noma amavidiyo angazabe u10 ngiyokuphinda lokuthi umuntu oza nenhloso la ekhaya ngimbhuquzisa ngethwasa ngibhuqisa ngethwasa ngoba uyambuka umuntu ozokuchansa nomuntu oze ngenhloso zakhe gaqa ngethwasa nje likuhlolele lize likusize ukuthi nikhulise niqedile ukuthi hayi makhosi phuma hamba angisho lutho kuwe ngoba manje sengikufunde ekseni kusa nje ukuthi wena uze nenyongo la so kufuna ukuthi abantu mabengilandela bezala kwalikhele baze number 27 ukuthi uma unenyongo azokunqaka amathwasa angisho ukuthi ithwasa malikusiza angeke mina ngize ngizoliphothula udaba lwakho kodwa ngizama ukuthi uma unenhloso unenyongo uzosizwa ithwasa uzuhambe phinde ubuye likuphinde ithwasa uzuthola le transfer ngoba lenhloso nayo yobubi osukunayo ngikhesh ufika le ngikhathale wena buquzwe ithwasa lize likuchaje uphinde uhambe omunye ngamchaji nemanje akhipha ivula sikwami ungayishi imali ngoba kunenyongo engithola ukuthi uza nayo umuntu eze eqonde mhlawumbe eze ethola itransfer eseyazi ukuthi hayi umgodi wakho uhamba ngendlela kanje kufuna bazi nje abantu ukuthi noma uya kwezinye inyanga labo zakwethu uboba very careful ukuthi ubabe engize kuyena wangidedile emathwaseni ngaze ngajika ngisuka kuthi kangaka uma uzazi ukuthi wena unenyongo vele unenhloso zakho ungabe usabuya nokubuya uzodlala ngesikhathi funda ukuthi lo muntu uyangibona ukuthi ngize ngenhloso ingakho angasondele eduze kwami and akezi nokuzophothula umbhulo wamathwasa angisho ukuthi ukubhulisa amathwasa ku wrong ku right because ugobela izoza zoliphothula udaba kodwa ukugobela mengaliphothula udaba lwakho bube suyinuka amakhwapha uma uzazi ukuthi uze ngenhloso noma uthunyiwe noma ubuzotesta hlambuluka phela akuvinjiwe ukuthi uthe baba Nxesi baba bengongabaza amandla akho kahle hle njengoba ngizala ekhaya ngithi angihlambuluka lokho kuvumelekile mina ngi-all channel ngikwenzela lokho osukuyikhona kodwa ma unenhloso yokuthi vele unenyongo leyo nyongo iphuza wena uzibiyele kini uyosithola transfer futhi mina ngakaze ngikhulume lutho nawe and musu usuka la ekhaya abaningi balokuthi mase besuka la ekhaya ngasayibamba icingo lapho abanye ngilibambe ngibiyele kubona futhi ngikuzwa kahle dokotela ngifuna sigoqo la ekuthenini ukuthi ke yonke inkulumo siyikhulumile sayendlala and abantu sebeyazi ukuthi usebenza kanjani njengamanje ukubheka la ekuthenini ukuthi umuntu okuthiwa unezizwe ngoba sike sangena kuzona sagxila kakhulu kuzona kuyenzeka ukuthi ufike umelaphe ehambe buyele ekhaya noma kukhona abadinga isikhathi sokuthi umuntu ebhukhele ekuthenini ukuthi uzolashwa izizwe noma efike la ekhaya ehlolwe mase elashwa uthola ukuthi ziyiprocess ukuthi mhlambe zingathatha isikhathi esingakanani hayi u3 days umnandi isimo noma kuthiwa singaphekwa abadla kangakanani insuku ezintathu ziright ukulashwa komuntu ngoba phela kufuna singam overdose kodwa kufanele futhi simdluthule kufuna simlaphe nje kahle mawuzolashwa izizwe nakhona ziyoshiyana ukuthi sikanjani ngoba phela njengoba uzolashwa izizwe la ekhaya ngegaya nginazo ngisho emzimbeni wami izizwe zikhona ayikho into engenayo la emzimbeni wami njengoba sibafaka amabandage banequnga abanye benza izinto ezithile bakhandwa la ekhaya nami ngakhandwa ngikhandlela ukuthi mangithinda bona kwenzeka izinto njengoba ngichaza nje ukuthi siyathanda abantu abathanda la ekhaya nabantu abafisa ukusizakala la ekhaya uthi bangezi nenhloso zobubi nanso into engisho unenhloso yobuhle ngempilo yakho unenhloso yobuhle ngaleli khaya oze kulona sosizakala kodwa mawuza nezinhloso zakho siyavama ukuthi kwesinye isikhathi la egcekeni nje kunabantu abagezwa yimina nabantu abagqatshwa ngisho yimina kunabantu abashiselwa ngisho yimina impepho kunabantu engabenzeli lokho ngoba sengifunda umoya wokusa ya kodwa ngingayithandi itopic yodlame masikhuluma nemedia ngoba ngikholwa ukuthi umuntu othanda mina uzoze number 27 ongangikholwa ngiyengithandaza ebusuku nemini angeze umuntu ongangikholela umuntu oyisithi angeze la ekhaya kodwa siyaxwayisa kulabo othola ukuthi sebefikile basizakala bese sebuthi lo mfana ngathi akakafiki 40 years
bese usongibiza ngendodana kodwa uma ufika la ekhaya uthi mkhulu ngoba usafuna ngibe ulungise lesimo mase kuhambe isikhathi uthi phela ndodana so ngibona ngendodana ithi iyabaleka le yabese lento ithi yeah usesizakela ubastard usuyangikala yeah nanso ke into elimazisa abantu nabanye sibatransfer kwezinye indawo ngoba usubuka inyongo kuye ukuthi lo muntu befika la ekhaya ufika athi mkhulu emakhosini mase ejayele sothi indodana so nansi into eyingozi abanye ngicela ngabajaji imali uthi khanyisa uhamba hayi ukuthi kahle sengakulapha sengudubile sengenze usaluphele emehlweni nami ngoba sengiyakubona ukuthi awusasho ukuthi mkhulu usuthi indoda phela umkhulu yilabantu abaphethe isigodlo abalapha hayi nami ukuthi ngiyakuthanda ukubizwa ngomkhulu ngithanda ukuthi ungakhweshe ekuhlonipheni umsamo wala ekhaya musukubiza ngendodana ayi sekwenzema kakhulu dokotela abantu abasuka kude bayazi ekuthenini ukuthi kuyafona kubhukwe vele uma usuka kude ngeke usuka kude uqhamuka eGoli ubonakala usuqhamuka uphethe ngisho intwana ukuthi mhlawumbe uzolala ngoba kuyenzeka ukuthi ufike uzuphethe nengubo usethe ukuthi uzolala ake sikhulume ngaba abantu abasuka kude ke manje sesigoqa ekuthenini ukuthi benze njani ekuthenini ukuthi bekwazi ukuthi benakekeleke ngoba kuyenzeka ukuthi wena uyitshela ukuthi hayi lento ngizofike ngithathe ikhubalo noma lokhu umkhula azonginika kona mase ngiyahamba kanti into yami izodinga 2 days 3 days kubalekile ukuthi umuntu efune senesikhathi okokuqala lokho 2 usebenze lapho umkhulu ngisebenzele eThekwini emhlabeni waseNanda eKhongo inamba izwe ezigijima ku screen ipage lami ithi RLK number 27 TikTok kuphi nje mawuthi RLK le uzobona umkhulu lo wala ekhaya lo mbethe kimi mina umfana kaLkhende bakubiza ngoThuluzami ngibizwa ubhululu bami abangangami ikakhulu abasekhaya nabakwaziyo uthola ukuthi bayazi abesonto bathi mfundisi maso ngibiza ngoThuluzami kanti uyingane yesonto usuyikhipha wena esithunyweni sesonto ngoba phela mangumfundisi wakho kuzingilozi ikukhumbula ikubona ukuthi ufikile uzongibingelela futhi amen mfundisi musu ngibiza ngoThuluzami futhi esibangani mase kufanele ugcina into zakho ngokwesithunywa ngithi bathandazi nganigcoba sizani nangusibanibani ngoba usungumngani wami musu complain ukuthi ufuna izandla zami uzothi mina wena ukubiza ngaleli gama leli lalaba kuzofuna uthola wena kahle hle usizwa izandla zikamfundisi wala ekhaya kodwa ngoba wena ujwayelene noThuluzami Thuluzami akanawo amandla awuye bathandazi ayiyona into engihlala ngigadilele yomuntu ophuma ke esporweni bese khohlwe ukuthi ukuphi la phela ngihlini mina ngihlala ngihleka futhi ukwenza uhleka lo ngikwenza ngihleka futhi hayi mfundisi awungene lapha usukhohlwe ukuthi ngumfundisi muzolasho usukhohlwe ukuthi ngumkhulu usubiza ngendodana kodwa mawufuna ngifaka amandla ngisebenze mkhulu mawufika esontweni uthi mfundisi musujwayele usuthi Thuluzami ukahleka ngixabani nawe usungumngani zokunika abafundisi labo babona ukuthi banogcobo ngoba usuqala usuyajaja sesibangani smoothly kodwa ngiseThekwini KZN kusenandla la kuseKhongo la yebo ke bafika abantu day and night leyo kubhuka ngidida ngoba bese kufuna umuntu afake imali before efike so ngibalekela ama scammers umuntu asixoxisane naye mina esho ukuthi ukhuluma nami siyokhuluma ukuthi hayi ngithanda ukuba la igcekeni noma ufuna ukubhukhelwa somewhere kanjalo makuthi umuntu ufuna into ethepheqelezi mhlambe kufuneka imbuzi isihlaphu ini sokhuluma naye nomuntu othi wafika wahamba uyabuya uzophothula okuthile simthengele izinto ngoba kuyenzeka umuntu athi hayi ngithengeleni kukebomvu nempangela lembuzi lapho ebusuku siyolwadla noma siyemfuna kanje uyesenda imali umuntu kodwa ngiyangithanda umuntu abe neshow ukuthi ukhuluma nami hayi nomuntu othi shiya umyalezo Dr. Kheles phone into nje thinta imali nje shembe khuluma noLkhele umuntu othi shiya umyalezo hayi into yakhe ithinta imali asicaleni ekutheni uthole mina sibonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho sinike sona njengeNethezeka TV amen siyabonga kunjalo umbuke lapha ekhaya sila eKhongo
khona igama elidala kwakuthiwa ikasakha ngenkani ngoba kwakuney'moba ushona phansi le abakha ngenkani kabanti sekhongo kwasakha ngenkani kodwa uma ugibela usuke eThekwini ikhongo yasemtshebheni ngoba abantu bengadideka kakhulu ngoba kuye kuvela ethi umuntu hayi usekhongo kanti usho enye indawo ngoba lamagama akhona ngisho eAfrika kodwa ikhongo yasemtshebheni usuke eThekwini usukaphi khongo yasemtshebheni kodwa uDr Lukhele uyena ozokwazi ukuthi ekuyalele ngendlela nokuthi mawuza ngemoto ekunika ilocation kube lula kanjalo. Sikhona ke la ka DR Lukhele 27 khona la ekhongo yasemtshebheni seThekwini. Igama lami ngingumzothule kwaKashembe Sibongo. Igama lohlelo uphila kanjani? Ngumfuka Sikobudilaya khalama soke intombi bayidonsela empahleni. Phedle mani umama omkhulu kwezilevu kuyingikidla ongaphansi ongaphezulu. Thelena khona ikhanda ngoba zonke intombi zilikondile. Hande manje cije mamba cije umshololo. Ayiphinde ibonane nangokuzayo. Yiba